Khona manjalo awisigodi South Africa umholi wakhona umgqabulo wamakete angobupha no stop and go. Namhlanje umhla ka-10 August 2026 isikhathi u-10:10 awuyazi uyahlangana idabuli. Njengoba kumsomluko nje isimo sezulu vele sixwayisiwe ngaso ukuthi asihle neze kwezinye indawo ku-right kwezinye indawo ku-right. Asibheke kakhulu lolu hlangothi olulapha u-R617 uyabona lo mgwaqo lo unencindezi impela-ke lowo-ke uyabona nje lapha ko-Underberg uzosuka e-Underberg ubheke ngaseKokstad incindezi izobonakala lapho Underberg eBhathi Kingscourt iqhwa selingenhla selikhithika kakhulu into esibalekile-ke lo mgwaqo ongasawusebenzisa uzokulekelela kakhulu ukuthi-ke ungayitholi ucindezelekile. Mhlawumbe okunye umuntu angakusho ukuthi lo mgwaqo uyabona nje R617 uma ingekho into ngapele kuphoqa ukuthi usebenzise vele ungawusebenzisi. Mhlawumbe masuka lapho kasibheke u-N2 usavulekile mawuhamba usuke eKokstad uze ngapha ngako-Potchefstroom ukuthi kule ndawana enama-patches ehamba ishelela lapha nalapha. Kodwa-ke asenze nje ukuze sikhulume kahle sikhulume kanje asithi mawuhamba asibambe ngase-Eastern Cape qala u-R415 Matatiele iqhasha snack nakhona likhithikile kakhulu izulu kubalekile kuyibambe ngomthetho lokaMose omdala umgwaqo vele futhi lapho usuvalekile. Kanti mawubheka u-R56 Matatiele acacazana nakhona liyakhithika ngalelo hlobo lolo. Kanti mawubheka u-R56 Matatiele New Amalfi nakhona umgwaqo uhambe kahle kodwa kuyahambeka lokhu okungatheni. Mhlambe masibheka lapha kwaBhaca u-N2 kwaBhaca vele liyana R405 kwaBhaca Mandileni road uvaliwe ngenxa yesnow. Asiyobhe lapha ephakade u-N2 Mount Elifi iBrooksneck nakhona isimo sezulu asikho kahle ibambe ngomthetho lokaMose omdala. Kanti mawulapha koBhizana R61 iBhizana eMzamba liyana kodwa kuyahambeka. R61 iBhizana Magusheni kuyahambeka futhi lapho uziyofika lapha koNhlensi liyana izulu kodwa umgwaqo awukavalwa. Okubalekile ukuthi-ke sibambe ngomthetho omdala othi mbo akukho ngikushiya nkosi yami othi mbo asambe siye lapha eMiddelburg neNoupoort nakhona ayi yakhithika kakhulu futhi lapho ibambe ngomthetho lo omdala kaMose kwezasebhayibhelini. Ngiyakuzwa isole uma ukuthi wenze kanjalo funa ubona eMidlands mawuhamba ngo-N3 suke eMaritzburg uyosho noko-Sidara Harwick nokuyahambeka uzofika koFandrina kuyahambeka kodwa uqaphe kakhulu ngoba phela kuno-oil no-diesel abasuke kade bechithike phansi ingakufaka lonto encindezini. Kodwa nje lilonke isimo sezulu asikho kahle okubalulekile kufuna sikwenze uqapha kakhulu uqaphe eqolo njengonwabo. Uma wenze njalo ngeke usheshe uyisole. Obuke leliyaqhawe leliyaqhawe hey ufake obuke ifake akalapho osiyami kunjalo nje hayi kunjalo hey uyabona kulungile lokhuza ya isimo sezulu kodwa-ke lezi ama-RTI amahle nomthombeni sebenzile lonto yokuviva nogandaganda sivivile impela sivivile siyaphila baba uthi ayishayeki kahle siyabonga kakhulu baba busuyifakile lapho ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu Chawu thank you awuziyamazi umelusi welokhuza simazi ngampela akumelusi kodwa sibonga buku lokhuza awulokhuza hlale kunjena nje bazalwane nje inkonzo ziyamazi umelusi thank you siyabonga Chawu lakithi abonga Chawu lakithi. Ngani zakwethu-ke isimo sezulu asisihle, isimo sezulu simbi izingane zakwethu especially uma uza ngala e-KZN ingane zakwethu-ke uyaxwayisa kwaYanda Msweli-ke ukuthi-ke yiziphi indawo kufanele uzihambe, yiziphi indawo ongafanele uzihambe zingane zakwethu ukuze ungeke utholakale manje usunengcindezi yokuthi uvaleleke emgaqweni. Ngane zakwethu-ke mina nanawo-ke asihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena ngalolu daba siphinde sihlangana nawe evidiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukuhlala nje nomgosi sokuphathela okuhlabahlosile. Danko.
Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button kule channel yethu.